iyayixoxa indoda ngiyabona ukuthi ngoba kwakwaba sehlathini bonke ingakho badalwa ngenhliziyo yodwa indlovu nendoda ngoba indoda ayikhohlwa ngithi ngiza nendaba ke njoba ngithi ayikhohlwa kufanele ngibatshela ukuthi niyakhohlwa nibe ningakhohlwa kuqhamuka omunye umama ngizobe ngiyixoxeliye mhlawumbe ngizoqhubeka nje kodwa ngizobe ngiyixoxeliye efikayo futhi kuqhamuka omunye umama ke ngisewumvangeli ngiyadlula nje ke ngakwakhe mangiphuma emsebenzini uzongixolela emekhona kodwa ke sithi isikhathi ngisewumvangeli kodwa phela ngaba khona ke ngoba phela nami ngumvangeli ngiyangifanga naye akakafi ngiyadlula ke ebese ethi lo mama ngisize mvangeli ake uzongincengela ubaba wakwami nenhliziyo elikhulu kakhulu akakholwa ngithi ngikhuluma le ndaba ukuthi indoda ayixoli ithi lo baba saxabana eminyakeni eminingi edlule namhlanje akangixoleli angisazi noma wangixoxelani lapho kodwa bese ngicina ngivumile ukuthi ngizofika kwakhe ngizobe sengithi akoyimtshela kodwa ubaba ukuthi ngiyeza cha mtshela ivume le ndoda ilungile nje mayikhuluma kodwa ibambe ukuthi ngeke ngidedele lento engiyibambile ngifike ke sihlale ke kosofa ke kukhulunyweke awubeke ke mama kwenze njani ebese beke umama uthi umama cha ubaba waye phuma emsebenzini ebusuku ngo9 wafica ingane yentombazane encane mhlambe nayi khona nje kodwa akangizusho phela ukuthi kwakulaphi iyona ezozazela ukuthi umfundi sikhuluma le ndaba yakithi kodwa ngelapha ke ngayo abantu mntanami mawukhona ngoba nodokotela usindisa umuntu ngomthasindise ngawo omunye akaqali ngowakho ukuthi hayi loyana noma asinda lo wothi wena ngikuqale lo omunye cha nenkantolo igweba omunye ngecala yagweba ngalo omunye imnika isigwebo esifanayo ukusho ukuthi indlela osindise ngayo umuntu iyasebenza mosusindisa omunye futhi manje ke ngilekelela kabanye abazokwenza iphutheni njengelakho ukuthi webo mama noma singathandana kanjani kodwa ungakhohlwa ukuthi ukhuluma into elihungu uma usudiniwe ngoba ngeke ngikhohlwe noma singahleka kanjani isizala ingane siyishumi ngemva kwalokho kodwa ngikhohliwe ukuthi khonto wayishoya uthi ke lo mama wesesuka lo baba ephuma emsebenzini ngo9 weseyishaya ufica ingane ezimbili zihlele stephisini ngaphakathi nje ekhaya ngaphakathi koganga hayi ngaphandle emgwaqweni ngaphakathi koganga nje ungena esangweni nazi itebhisi usuzoqiqiqisha kuye ekhaya ke endlu kwenansi kuyafica zihlele izingane ngiyacabanga zazisene eminyakane o16 17 15 lapho nje iyayingena emintombazanini ngiyabona base kwase kuzwa igazi lithanda ukufudumala sekufuna ukukhuluma indaba eziningi kubili ke kuyakhuluma eseshale yakhe lo baba eshayela ukuthi ifunane eminyango ngalesikhathi angene endlini ngesikhathi ikhala ingane iqanqatheke ingene ekhaya useyiphoxele phela izokhala phakamisa izwi noma ngabe uyishaya kancane izokhalela ukuthi hey uma kangilekelele nangu babe ngiphoxa yakhala wayesephuma umama wathi uyishayelani ingane yami uyazi wazi ngani ukuthi lenga wazi ngani ukuthi lengane yakho ungathini uma kube lengane kuyona yakho washo kanjalo wathi uyishayelani ingane ungathini uma kube lengane kuyona yakho hey Nkosi mawucabanga ke wena ungakhohlwe leyo nto manje uzomkhuza kanjani ke omunye umama ngoba phela ngizukuya ku14 ngiyokhuza umama lento kufanele ngiyikhuze lethempelini ngoba phela kufanele ngiyikhuze la ngoba kufanele omama bebethi mabediniwe bese befuna ukukhipha ingonyuluka ngoba iyona into abashaya ngayo omama ukukhuluma ngoba izandla zikho abakwazi ukushaya indoda omama manje ebese ethi uzokhipha ulaka lakhe ngokukhuluma ebese bekuhlamvu nje oluzothi phaqe ebusweni lungaphinde lisuke ngiyaniqwashisa ukuthi ungaze wayikhuluma into ezokuxabanisa unomphela nendoda yakho noba ungenza kupho kuhle izokwemukela impela kodwa ikhohliwe ukuthi wena wenza nje le ndoda ke ikwenza lokhu nje ingane ilapho ko16 17 ayikajoli isafoma nje ukuthi konje sojola kanjani ngicabanga ukuthi uyikhuluma into enjalo nje bayiphumela eminyango nje kodwa kwaze kwafiki uthi ke indoda yaye kangalelo langa ukudla kwakhe ngalelo langa iphindanga yakudla ukudla iphindanga yangena ekameleni iphindanga yahlala nje yodwa njengejuba yabuyela ekameleni lawo yodwa hey Nkosi hey
yaze yabe ingane iyajola ngempela iyakhulelwa yazi yabe iyateta ingane akalibeki ikameleni akakudla ukudla kwabo abakukhulumisi futhi bahlele endlini yodwa phela ngithi kuselokishini ayikho enye indlu indoda la izothi ngizokempa khona baphambana ngamaphasishe kwaze kwaba ingane ithola ingane isijolile yamithe yathola ingane mayisitholile ingane lo mama uzongikhulumisa lolu daba ingane umzukulu seneminyaka e4 ale kwaphilwa impilo ka first day umama useyesindwa manje ngiyaphaka ukudla kudliwa yonke into akukhulunyiswa siphambana ngento lolwane siphambana ngenqulu la ekhaya position akekho okhulumisa omunye mvangela ake uzongincengisa inkinga la ikhona lengane sebecabanga ukuyihlawula bayimithisa lomzukulu uthi ke manje ngithi ngiyakhuluma ukuthi naku bezohlawula ingane asenze njani uthi ambu ihlawulekini nahlawula la ngifuna lutho nje lwayo nama ngisho njalo washo yena phela wathi ungathini kube lengane kuyona yakho nje ukuyishanje uma ke wena mama uzothi ke ngikhulumelana ungathini kube indodana yakho umakoti akakhuluma kanje kuyona ngoba phela nina nijwayele ukuthi nibhekise umlilo phambili mawusubheka nena ubusubalekela mangase kube umakoti wendodana yakho ozokhuluma lezi inhlamvu wena ungathi akenziwe njani akuwena ke ngoba ubaba usashona sekumakoti ke manje ke wendodana okhuluma lamagama wena uyazi ke wena ngiwinile angizange ngiwakhulumela amagama kodwa umfundisi akafanele ukukhuluma kanje sekumakoti wendodana yakho okukhuluma kanje ungathi wena indodana yenze njani ithi sahlala nje kanjalo usiyangitshela ke manje ukuthi angimncengele ngathi ngiyencenga le ndoda ayithi mfowethu cha uthi unkosikazi ngilindele ukuhlawula nganoma yini akazothi ngiyikhiphe phela nje makudlulele licala indoda ayifuni ukuthi ayifuni ngishise akuphilwe nje kanje liqinile ke itrends manje liyamehlula umama itrends liyamkhudula manje philile kusi waqala ke manje wathi kangikhuluma ngithi ngiyakhuluma nendoda yavela athi indoda mfundisi yangibiza ngumfundisi yathi mfundisi yathi ilikhulu lento yathi lo mama ngeke ngizimxolele na kancane ngidabukise ukuthi udlala ngesikhathi sakho yavele yathula ngasukuma ngayishithula indoda izayagcina ngokungitshela nje ukuthi ngidabukele isikhathi sakho lo mama ngeke ngizimxolele na kancane lamagama kawakhuluma abahlungu kakhulu ngaphuma ngashiya kanjalo namhlanje angazi ukuthi bagcina bephila kanjani kodwa ngiye ngubone nje umuzi mangidlula ngibona ukuthi lana ngagcina ngishiya inkinga